muno kwa shamba pe nyene akane kale muondane pe izo ekonzumbu muno yayi yani mwana ndiwa wo yani na ndiwa thina ekana sindiwa ntiwo ekane wete thina yani ne gwa ngoya kwa ye ina ma muno ila ngona esitwa ya ngai eibakangwa kiko na ila ngona andu mekwiyeta ne cia na ngai ongai omekuweta wene wese mwekalile wa Yesu ndo waili na Yesu ena mulungalu mbe wandu na mbe wajao mwili kwanga ine kwanza yes yuna kuwezetanisya na Yesu weba utesa kwetha we mwailu mbe witu ukesa kwetha we mwailu mbe wangai etha ni we miwe kwetha we mwailu mbe wandu mbe wangai ukesa kwaila ona nesete kwethe andu amumeleta neziana ngai ononga inda mesi ona Biblia yaseka ndukesa kuona brother waku ute uwenda no yase ni wise ngai etha ndenda brother uona mwene ukesa kwenda ngai utaona tell me niwe zondo andu ala megweleta neziana ngai ayingeyu kindu cha mbe ni mayamiwa emetwano kindu cha keli malikile olala ine piu malala itende ukopita makatomine olala idio na ndiye zetu kalala acha malala iyo olala imamina piu okay amemaliza amini piu nanje ndiye zingendo olala ne lala acha nondo no amina ni wewe no amina ni wawe malala yewa nani mai aini mambadi sia gospel mesikie it is very sad andu timesi me odini mbadi tukashe ni sawa yani ati yune magwete kwazia makoma na ai munomba nauma sana ati nakwikanga kwiki ati ngakupa ai na noyo ati nakupa sijui pambas kwa sometimes you have to reason surely to be that nei olema mwe kona pizza nai nondo wandu ala mamusia yesie kwika na ingwa nondo wandu ala mamusia yesie yes ekanguta byondo omonde usube mundu utona kuamwa kwekala maisha maseo nondo wako osisia we ta justice yes ne mundu omonde usu justice okwethukia cia ba utabaneti ketha ithone nela we soli kambuthi cie tune wachu makwacha ne mundu kwe utona kwethukia cia utabaneti kana utangasite akendegwa ni kwekala maisha maku or the same way mundu webanza utono sisi mwini wa gospel ainete akewa kiitwa akenda kwekala take lakini ile nenda kwekala taku na ngafla binivu did there ajanga isikando ile kwa ma yana nena thina by the way na mekule lazima tako sana tukadi personal life si lazima for example twasi na kukoba mbeza na iwa nina kukoba mana angozo mekelo momuno ndiye sema tena kwa hicho mekelo associate kwetha wena ngai taile kuona reason na wena wisdom na tikuona mundu wise ngai mundu wise kana ni wako sana na mundu ngania lakini ti lazima odi umo vikete mmekosana na mmekosania hiyo yenu nani na na ni lazima for example ni lazima ni mwini hata ni mwini wa gospel na nene kama kosa it's kama zati ikatuka ni story ya kwa mae motanga sana ni woke tu miwona ona mata anesia na mume na mata na ibetisio oni ongete that is gospel use we kilomo kithei na kume munuka muthei ekatwasi me na munuka mwingi na they need to change ekatwasi ati wini wo kamba wa gospel na kini enda kwa ndresta mwana wa pastor need to change wini wo kamba wa gospel wenga ine wisi andu ala make inete ikwaza kana maiko no sumbe wetu kana maiko no sumbe wangai lakini aini ala maina olawo ngai na madime nde paimo aye mebo pai ya wewe sio wapo ngotabye kendo ni wakati wa utumishi ngotabye kendo tesa ndabie wewe sio ndo mwenye vyondo ile nesi loka kilikuja kwa mimi itaona na mwanzo wa 11 usio wakwa nyene ne yiando siri by the way nyene ne se kuyiando siri na ile siku utalewa nanye mutheno langa amilwa na wanga mwendi mwezi betaikuwa sana kwa mutheno ndeki mana endi mwezi mutheno longweza kuamua kulikamba na ndieje sobaina ndieje ile ndieje sobaina sobaisuna ziko dhala edane wese nena siri yaku nese ha tena aini ma gospel la sio maina wo ne maina nesa lakini ne nai mapo me bana maende yo
sia ibetizie ne maendeleo yako na ndio hizo na evidence au na hiyo evidence watu wanatuchukia wanatuongelelea mabaya kama wasanii lakini peana maneno au nene wanga ai ni ma gospel yes pea mama ina anesa tukakusia unene wanga lakini mwilala niki ni mwese katika mwilala ine muthuku ilala niki kindu cha keli wina kibeti cha kunyumba wathi usianza niki ni kwenda kuliwe begi muone aiwe na kuya aiye kana na sorry si ajabu naona kuya langu ezonyo kwa ina emilwe but then kukuya na ngilika live TikTok I will buy you lunch I have money ndabie one of them na kuya langu ezonyo by the way mbona yake ezonyo ngilika live TikTok sa haina zia weyo and kwa manga imeasia we correct ando sisi ndo kanjaribi wona gu with the new mudhugu kwe naona wezo ndo no listen nye kindu cha mbe nye ndi pastor kindu cha kele ndi mwini wa gospel nye ndikiteta either ni Christian I am a Christian sawa na ni mutangasi na be oila nyo wako na ngaineze na ndio ukopita ndo alamoneka hata ekimana kwa yu andwazio na mayeze ne anae yani nyona nikita aiwe andu meka sindu ngatelema bakule kwani mimi ninaishi wapi yani nditelema kweli tuko Kenya ngainye nitelema abyo no wanakutuka imani uko support nendo kuli ati no wini wo kamba we wo ka ukita na gospel tio twisi akina kerubo meogo magirete either aini yange onetha ama ito mo kamba na kuya mana wa emunyu na mailie mana na kiburi wa mana na me kiburi na ne kimana amomo not all of them amomo nitisi ala mabaidanthi ni wa paimo kama mama na matunda mo azuwe sile tebu mutwa kwa kwinda bo ngota bya ngasio ai ngota bya ndo radio fair tebe ai lango ba abone onabya uwo radio fair itakuwa story on air na story off air mwenye kuzenda tandena utangaza on air na off air nyene ndanga yeyona nyokamba yes na nenda ngayesi yoke bedroom wenge oh yes nenda ngayesi yoke engi we believe in you kalembe we trust you Lord na itokelelya ndwange ukamba amen mato no tha idanga indene wa wo na ndene wa beba we are tired we are tired oh yes netwa no ye ya modu ikandwa late kwetie ne matomine yo lalai na gwe omundu usinyo na ngenda ndienda malo lalai olala yo no ina moyo wa dalile osu ona ngenda umalo kangazienza yeso siana ezi iwenza siathela na ndwala megweta ni siana ngai awemo not all of them peanasio na pealatho na kutabya kindu kimwe na andika bandu ni saa 6:39 pao kamba na sekondi 5 pao kamba no ngai yo yokelilie ani pesa ukela kindu no ngai atokele ile andu angi ani pesa ukela kindu otherwise hakuna mkamilifu hakuna mtakatifu na wanga umheshimiwa nikana mwedukizia kio kuona notice kindu ndi monojo kite lightning thunderstorm is coming soon yes ayu matindie ba nyona mapasta maikambeleta ini makati badinga nene ndakwina ndakukola you know ndoe ndukaine eka ndukaine ngaina of you okivyangu ndukaine eka ndukaine tabania ndeto ndukaine tukataina we tukata to bose mbato nyangu tukata oneka kotabye na iwe siondo niwe seta satani atweka aye mwini ewe getumio no kamba kuhili no ngamete wadi na ila satani ngamete wadi iwe na kiburi msinuwezie kwa satani itokeke ugamba msinuwezie kwa msinuwezie satani wezi kibela kija kwa nyengo kelia nikilele bambe wakichanga ulo wakichanga nimekawamia no chini wasanii tafadhali mwikeze na kiburi kwina yani kwina kuimaanisha hata wini ona maguno la wina nisi ona wadhi we woka wa ile kwina wadhi wangai andu makapoa iwete ikatembea ila linda ikona aimiyu na manyuete nzobi hati wanalewa manyumbe wakwa ona na makola na ile noki yako manalo chau call iswe na kuyela ngobozi kama iki kabe zinunguta byote neziode da wano menywa pio menywa muno ai ene wanti lakini aya alange mitwano ya emye maumye mitwano ni na maende yona kumbiri kwa kanisa ne makete yetu kwa kanisa ne maithi kwina we mono kwa siathene sia mitwano mayeto siathene sia mitwano makaine mitwano ni na yone za emye should lead by example yeah yes
na wendi wa mbesa katika usanii mitwano ila tendo deal nayo ikuna eka deal na mitwano ya alebi deal na mitwano mundu kwasie ndo mama ngai ti mundu kwasie no mwese mundu wengai me na ni wemi weko deal na mundu ome omwe umanu kida banza na bena ome ngili umwe wendete ba na we ula we umwe we numba iwa wete kuema iwa emwe kibetike mwe kila kiba numba kwa kuwe no banza bena akangili 3 we mabiyako alright we mabiyaba amba unenga mbeza iwa na ala muno ai nyene